umuntu agira ibice bitatu, ari iryo jambo mukambwe kubabwira. Umuntu agira ibice bitatu ariko akagira inzira zibiri. Inzira ya mbere ni inzira yo kuvuka. Inzira yo kuvuka nta muntu yigiraho uruhare. Bamwe bazabavuka bagasanga iwabo nabakire, abandi bakavuka bagasanga iwabo ni mucaro. Je navutse nsanga mwacu bazabota inkwi mu nzu y'ibyatsi. Undi yavuka agasanga iwabo nino. Undi yavuka agasanga mwabo ise ni ikimuga cyangwa mama we ni ikimuga. Undi akavuka agasanga iwabo nabakire. Undi mbese nta muntu ugira uruhare mu ivukaji. Amen. Mutegere kino kintu cyane. Undi yavuka agasanga mwabo ni bikara. Undi yasanga agasanga mwabo n'inzo. Undi nta muntu ugira uruhare mu ivukaji. Nico gituma umuntu wese agomba kunyugwa naho yavukiye n'uwari we n'abavyeyi be, kuko nta ruhare umuntu yabigizemo. Amen. Mutegere kino kintu cyane kubera ko iyo ni inzira yo kuvuka. Nta muntu yigira mu ruhare. Nta muntu uzuhitamwe abavyeyi be. Ese hari uzuhitamo umuvyeyi we? Ntawe. Kugira ngo muhinduke mube abana b'umuco. Yesu amaze kuvuga cyo aragenda arabihisha. Rekera uko nguko. Mwaganiriye hejuru bikuntu amahanga agomba kwishima kuko umuco umurikiye. Natwe twari abanyamahanga, titwari ubwoko, twarabashitse kubw'amasezerano, ariko wa muco natwe uraza uratumurikira. Ukuvuga ngo rero Yesu ni wo muco. Ejo twavuze kuko aho umuco uri umwijima uzuhunga bidatwaye imbaraga. Amen. Turi kumwe. Ukuvuga ngo rero ubuzima Yesu amurikiye umwijima uribwiriza ugahunga. Nico gituma rero ntawo hangana n'ibyaha ngo abineshe tibikunda, kubera ko hakenewe gusa Yesu niwe bizavyimukira. Ariko tukiganira aho ngaho umuntu agira ibice bitatu, ari iryo jambo mukambwe kubabwira. Umuntu agira ibice bitatu ariko akagira inzira zibiri. Inzira ya mbere ni inzira yo kuvuka. Inzira yo kuvuka nta muntu yigiraho uruhare. Bamwe bazabavuka bagasanga iwabo nabakire, abandi bakavuka bagasanga iwabo ni mucaro. Je navutse nsanga mwacu bazabota inkwi mu nzu y'ibyatsi. Undi yavuka agasanga iwabo nino. Undi yavuka agasanga mwabo ise ni ikimuga cyangwa mama we ni ikimuga. Undi akavuka agasanga iwabo nabakire. Undi mbese nta muntu ugira uruhare mu ivukaji. Amen. Mutegere kino kintu cyane. Undi yavuka agasanga mwabo ni bikara. Undi yasanga agasanga mwabo n'inzo. Undi nta muntu ugira uruhare mu ivukaji. Nico gituma umuntu wese agomba kunyugwa naho yavukiye n'uwari we n'abavyeyi be, kuko nta ruhare umuntu yabigizemo. Amen. Mutegere kino kintu cyane kubera ko iyo ni inzira yo kuvuka. Nta muntu yigira mu ruhare. Nta muntu uzuhitamwe abavyeyi be. Ese hari uzuhitamo umuvyeyi we? Ntawe. Rero nico gituma umuntu agomba kunyugwa n'abavyeyi be, agomba kunyugwa n'umuryango we, kuko iyo wanze umuryango wa uba wanze nyiri muryango. Imana yakuremeye muri uwo muryango. Ubu yibwiye ngo uri gito. Ubu yitutse kuko ico yakoze nico cyari ciza, none we ugihunduye kibi. Inzira rero ico ni igice umuntu atagira mu ruhare. Umwe akavuka agasanga abavyeyi biwe tibagihaba. Undi akavuka agasanga mama we n'umusazi. Undi akavuka agasanga nyina n'umusinzi. Undi akavuka agasanga se n'umusinzi. Undi akavuka agasanga se ni pasiteri. Undi agasanga se na nyina baratandukanye. Undi agasanga ntagira se.
undi agasanga ntagira. Nukuvuga ngo nta muntu ugira amahitamo yo kuvuka kwe. Undi agasanga ni mugufi, undi agasanga ni muremure. Nukuvuga ngo rero nta muntu ugira amahitamo. Cyo nico kintu cyambere. Rero iyo umuntu avutse abaje, ico ni igice cyambere. Igice cya kabiri, iyo umuntu avutse abaje mu isi y'amahitamo. Amen. Mutegere kino kintu. Abavutse abagiye kuba mu isi y'amahitamo. Ndahitamo kwiga kino ukakibaca. Undi ndahitamo kino. Kujya nta mwenda mububaho. Kuko haba isoko irunzemwe amahuzo. Umuntu wenyine ni uzugenda akamanura umukara asize umutuku. Ni amahitamo ye. Ese niko? Siko kuri? Umuntu akagenda agahitamo igice cy'ihuzu agasiga inzima. Iyi huzu y'igice tifite ikibazo. Uwayimanuye niwe wahisemo igice cy'ihuzu. Ihuzu ntifite ikibazo, iramanitse mu isoko hamwe n'andi mahuzu. Uwaje kuyimanura niwe wagize amahitamo bitewe nuko asa. Kuko umuntu w'imbere ni uza wambika uw'inyuma. Hello. Mwumve kino kintu cyane, kubera ko mu muntu habamwe abantu babiri. Habamwe umuntu w'umubiri, kabone umuntu wo mu mwuka. Iyo umuntu w'umubiri apfuye aza asubira iwabo mu gitaka iyo yakomotse. Iyo umuntu rero w'umwuka nawe akaja kumana iyo yakomotse. Nico gituma umubiri ukunda iby'igitaka. Ku impamvu mujeze nuko mwari igitaka. Kuri ibiryo byose biva mu gitaka. None iyo kije mu kindi gitaka kikavyibusha igitaka. Kutuvukana n'ibitaka. Cyo tuma muzamujya mukajyoherwa n'igitaka gusa. Iyo giho n'ikindi gitaka kikama kivyibusha umubiri. Nico gituma igitaka iyo gishonje kiza gikenera ikindi gitaka. Pategereye. Iyo rero iki gipfuye kiza kija mu gitaka iwabo. Amen. Nukuvuga ngo uku uwo mubiri wambaye ni igitaka. Ni igitaka. Hari abantu batazi ko ari ibitaka muri igitaka. Sinzi kuntu tuvuze, ariko umenye kuri igitaka. Umubiri ni igitaka. Hanyuma wewe wo mu mwuka, iyo umubiri upfuye umwuka aje aho wavuye. Rero tuba mu isi y'amahitamo. Gukizwa ni uguhitamo kwizera. Agakiza ni ubuntu, ariko kukakira ni ukugahitamo, ni ukukizera. Mbese Yesu, Imana yabwiye Adamu na Eva, mwumve kino kintu cyane. Iramubwira ngo nguhaye Edeni kandi nguhaye ibintu zose uzobiki, ariko kino giti tukakijya. Yari imubwiye ngo yari igiye kumuha teste y'amahitamo. Na mahitamo. Kandi iramubwira ngo nukijye uzopfa. Ese mbaze, ni Imana yishe yahanye Adamu cyangwa ni Adamu wihanye? Nabajishe. Nuko Imana yaramubwiye ati ngushize hano kino giti tukakijye, nukijye siko imeze uzopfa. Yarakimubujije. Aho ni Imana yishe Adamu cyangwa ni Adamu wishe? Bitewe nama Amen. Kandi gitangaza ntabwo ari Imana, ntabwo Satani ico yakoze. Mwumva ibintu bitatu Satani ayobereshamwo isi n'abantu. Ntabwo ari ibintu byinshi, kubera ko Satani iwe yaratsinzwe. Afata iby'Imana akabikora fotokopi. Uko iby'Imana bijenze
niko satani azabijenga ariko biriganyijwe. Mwategereye yabwiye Eva Imana yakubwiye gute? Iramubwira arava ngo nukuri, yakubwiye ukuri ti kuko nimwakije muzamenye iciza n'ikibi. Tumva ko avuze ukuri. Satani yamubwira ngo uko nyine yakubwiye nukuri ariko yabonye ko nimwakije muzasanayo ikinyoma. Nukuvuga ngo uburiganya ni ikinyoma cyambaye ihuzu y'ukuri, kuko ibyaha byose bibanziriza mu kinyoma. Hello, turi kumwe? Nukuvuga ngo ntawo ukora icyaha atabanje kubesha. Nono amubwiza ukuri guto ariko kurimo uburiganya bwa Satani. Je tuma yamuriganyishije iciza gito amwambura iciza kinini, yamuriganyishije imbuto amwambura ubugingo. N'uyu munsi nukuvuga ngo Satani aturiganyisha ibyiza bigaragarisha amaso y'umubiri ariko akatwambura ibyiza byiteka. Rero iki gice cyo hagati ni amahitamo. Ndahitamo gusenga none cyangwa sinsenga none. Ndahitamo kuyiriza ni amahitamo. Kandi nimba niriwe nahisemo gusenga, wewe ukirirwa wahisemo kujya, aba bantu bombi buri muntu wese azasarura ico yabivye. Uyazasarura guhaga mu nda, uyu nawe agasarura guhaga mu mwuka. Kuko icyo wabivye nico usarura. Amahitamo yawe urabona umusaruro bijanye n'amahitamo yawe. Yego, ngo rero twese Imana yaduhaye amahitamo. Rero umuntu wese ni ugomba guhitamo neza. Iriya hirya mu gutegeka kwa kabiri we Yesu yarabivuze ngo inzira imbere yawe, inzira y'iki y'ukuri ni y'urupfu, witemo. Rero ubu buzima turi mu buzima bw'amahitamo. Cyo ni igice cya kabiri. Igice cya nyuma ni igice cyo gupfa, inzira yo gusohoka. Umuntu azaja kubaho bijanye n'ibyo yahisemo akiriho. Hello, turi kumwe? Tegere kino kintu cyane. Ntawugira amahitamo yo kuvuka. Hanyuma iyo umuntu apfuye azaja kubaho bijanye n'amahitamo ye akiriho. Urugero, Lazaro yari umukene arapfa ariko yakiranukiraga Imana. Amare gupfa yisanga mu gituza cya Ibrahimu. Ntiyacijanyemo, yacisanzemo. Ntituza aho tuzohitira. Kuko umuntu azahitira mu bijanye n'amahitamo. Iwe yisanga mu gituza cya Ibrahimu. Nyamutunzi iwe yisanga mu itanura ry'umuriro. Nukuvuga ngo Lazaro amahitamo yiwe agihaba yamuhesheje kuba mu gituza cya Ibrahimu. Nyamutunzi bitewe n'amahitamo yiwe agihari yisanga mu itanura ry'umuriro. Nico gituma rero nta muntu ugomba gucira urundi urubanza kubera ko urubanza rurahari. Naho umuntu azaba nyuma yo kubaho bijanye n'amahitamo. Amahitamo yawe arasa naho uzaba. Ni ishusho siko imeze yaho uzaga. Kubera ko uyu muntu w'indani iyo umuntu akoze icyaha si umubiri uzubabara. Umubiri umuntu w'inyuma ntazababara, hazahababara umuntu w'imbere. Mbaha urugero abashakanye benshi. Ese iyo mwakoroganye n'uwanyu mu nzu ugasohoka ugahura n'inshuti hanze mugaseka, ukirwa useka, ese uba wishimye? Nabajije, uba wishimye? Kandi iyo utashe, iyo ugeze ku muryango w'inzu amapepo wasohokanye niza winjirana.
wa mwuka wasokanye ufite uburakari wahura mu nzira ukamura n'inshuti kamawe uri guseka yewe siko bimeze wataha wagera kwirembo gutya wa mwuka wasokanye ukagufata ese uba wiriwe wishimye iyo umuntu yakoze icyaha uyu mubiri w'igitaka ntuzubabara hazahababara umuntu utagaragara karirimba ngaseka ariko umutima wanje ubabaye mwategereye iyo umuntu afite ibigeragezo uzugera mu bandi ugasa n'ushaka guseka nk'abandi ariko wewe umuntu w'indani ufite intambara ubabaye nico gituma rero umuntu wese n'uw'agaciro imbere y'Imana buri muntu wese afite umwihariko we imbere y'Imana amen tumpe Bwana utukufu haleluya buri muntu wese afite umwihariko we imbere y'Imana shobora kubaza umuvyeyi umwe hano ese bonke nyine nkubaza ufite abana batanu ukunda mu bana bawe ukunda nde hari ukunda kurusha abandi aho muzi impamvu avuze ngo ntawe akunda kurusha abandi uko nukuri kubera ko umwana wese afite umwihariko we se niko abavyeyi siko emeze buri mwana wese ufite ico afite umwihariko we iyo umubonanye siko emeze uzumukundira uyu nawe akagira uwe uyu akagira uwe undi akagira nukuvuga ngo rero kumana abana b'Imana twese ntawe urutundi ariko buri muntu wese afite umwihariko wiwe umwihariko we kandi mureke mbabwire ufite abana batatu none umwe agagenda agakira akagufasha undi ntagufasha uzi usabira ndi umugisha ka Chane uzi ukunda k'umwana wandi wagufasha nizo kandi ndabwira abana bari hano kirazira kaziririzwa kwambara imyenda 10 umuvyeyi wawe adafite ihuza n'umuvumo kuko uruziko rwinshi dufite umuvumo uvuye ku bavyeyi nushaka uzomugurira igitambara aza kwaturira umugisha kuko hari abantu bane bakomeye mu isi ndetse abantu batatu bakomeye bashobora kuvuga ikintu kikama kiba uwo mwanya cyangwa bashobora kugambanira umuntu wa mbere president w'igihugu kuriya arakomeye yogambanira igihugu akama kigurisha siko kuri se kakigurisha kandi akakujana akaza agatanga itegeko kigakunda umuntu wa kabiri ni revera w'ikanisa uko barakomeye yo kwa majani kanisa akarigurisha akagurisha abakristo revera w'ikanisa umuvyeyi papa spirituel edaire ico nico kintu cha pasteur mpate wese utasenga ngo agaburize umwuka agomba kwicara kuko yitwa papa umumwuka ese niko ni papa umumwuka nukuvuga ngo rero agomba kuba ari depo siko bimeze y'umwuka akazamura abana bakonka kandi isoko itobwe abantu bokonka ibiroho nuko undi wa gatatu ukomeye cyane no muvyeyi w'umuntu kugira umuvyeyi w'umuntu yogambanira urugo ariko nta mwana ugambanira urugo gwase tishoka ariko papa njewe umwana njewe abana banje bane shaka kubarimbura nkabice no bagambanira kabatanga ariko nta mwana wanje siko bimeze ugenda kuntanga senga Imana ngo bikunde nico tubavuga ngo abana ngo bazazira ibyaha by'abase ngo kugeza kubuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi iyi ni karande iri mu bwoko bwacu cyane turayimenya ariko ni system ikomeye cyane Imana izihora ibyaha nimba impanya icyaha ikampora icyaha no kuvuga ngo ihora umwana ibyaha byase kugeza kubuzukuru abuzukuruza ubuvivi ikizazi cakane nimba ndu wa kane no kuvuga ngo kindazira icyaha cha sogokuruza iyo niyo yitwa karande
niyo bintu byishe ubwoko bwacu ni karande. Si uko mudakunda Imana ariko bitewe na rukururi ziririye biteye ubwoba cyo tuma munanirwa kuzamuka mugakiza ngo mugeririye hejuru cyane. Hari ibintu bigenze biteye ubwoba. Hello, reka ibyo mbyihorere. Haleluya, tumpe Bwana tukufu kidogo. Umuryango ngo twewe ngo ni kanseri yatumaze ngo na data wacu ngo na data wacu. Kanseri ni yanyu, ni yanyu. Ngo niyo yatwishe, ngo niyo yatumaze. N'ubu bamwe bafite ubwoba ngo ba data wacu ngo nibo ngo niyo yabishe. Ni iyo mwanyu, ntangwara yo mwanyu bawo. Hagomba kuba hari ikintu. Nimubona hari ibintu bitatu bine bigenda mu muryango bisa siko bimeze, si bisanzwe. Hanyuma rero Yesu ni umuco. Iyo uhisemo kuja mu muco ubona hagaragara. Iyo ugiye mu mwijima urasitara. Amen. Umuntu abantu kabarasitara naho kuko bari mu mwijima. Kumurasitara umuntu agasitara ku bintu kuko mu mwijima ntawuzi ubona. Nimba umuntu ashobora kugambanira umwana we, nimba umuntu ashobora kwica umwana we, nimba umuntu ashobora kwica umuvandimwe, nimba umuntu ashobora guca inyuma uwo bashakanye, nimba umwana ashobora mu bintu bitatu bikomeye cyane bituma uruziko runanirana. Ibintu bitatu nigeze no kubisengera mwaruziriko mugende. Twasanze abavyeyi bose basenga kubera ko bose ari mu kanisa siko bimeze. Ikintu gikomeye cyane iyo umuntu yasenze cyane ari umuvyeyi, Imana izimuha amasezerano mu bana be. Amen. Mu bintu bine Imana izitanga byihuse gift z'umuntu usenga cyane, umuntu uri imbere y'Imana ni ibintu bine byihutiwe. Ikintu cyambere Imana izimuha imbaraga z'umwuka wera. Zimu imbaraga nubwo yo umwana muto uko yaba asa kose ariko agasenga Imana. Imana izimu imbaraga z'umwuka wera, nta wundi mwuka w'abadayimoni umugeramo kubera ko muri we afite imbaraga z'umwuka wera. Jambo rya kabiri, kuko izi imbaraga ziva gusa mu gusenga. Njo ituma abantu bose badasenga ntibashobora guhabwa imbaraga zishobora kunesha indi myuka, kuko tugwana n'ibitagaragara, tugwana n'imyuka. Amen. Niko Paulo yabwiye Abaefeso, abo tugwana nabo ni imyuka. Haba imyuka y'ubusambanyi, haba imyuka y'uburozi, haba imyuka y'amacakubiri, haba imyuka y'amadivorce, haba imyuka y'ubugome, haba imyuka y'ibiki. Ni imyuka. Nta muntu mububaho, nta n'umuntu mwizubaho, haba imyuka. Umuntu yitwa umurozi kuko umwuka w'uburozi wamugezemo. Umuntu yitwa umugome yuko umwuka w'ubwo bugome wamugezemo. Umuntu yitwa umukristo y'umwuka wera amurimo. Umuntu yitwa ko ari umusambanyi ku mwuka w'ubusambanyi umurimo. Umuntu yitwa umunyeshari ryari iyo umwuka w'ishari wamugezemo. Umuntu yitwa ko ari umurukundo ryari iyo umwuka w'urukundo umurimo. Ni kuvuga ngo rero twebwe turi ikintu icushizemo nico kikuyobora. Amen. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya. Rero iyo umuntu asenga akegera Imana, Imana izimuha imbaraga z'umwuka wera. Kandi uwo mwuka wera ni imbaraga z'Imana. Ni Imana muri twebwe, ni itorero. Grace ntabwo ari itorero. Grace ntabwo ari itorero. Zion ntabwo ari itorero. Oya, itorero ninde? Itorero ni umuntu wese ubabwamwo n'umwuka wera. Ndi itorero, uri itorero, uyu ni itorero nimba umwuka w'Imana kurimo. Cyo ni ryo torero. Ndi itorero njewe. Satani agwanya itorero. Iyo Satani kugwanya aba yagwanya itorero. Yego. Tukazava ngo zagwanya Satani, ngo zagwanya Nkomezi. Oya, aragwanya itorero. Haleluya. Ijambo rya kabiri umuntu yegereye Imana cyane nuko ngo izo mbaraga zizazigusha kunesha isi. Izindi imbaraga zose. Kandi icyo nicyo kintu gikomeye naninginga Imana kugira ngo abakristo bose buze umwuka wera. Tugomba kugira imbaraga zineterariza imbaraga zose z'abadayimoni. Ahubwo tubanze dushambure nka zitandatu amapepo y'abadayimoni. Kuko umwuka Satani ntazasha, Satani ntibaza bamutwika, Satani ntibaza bamubuha, Satani ntibaza bamwirukana. Iwe gusa biravango mu mugwanyi azabahunga. Ariko amapepo n'abadayimoni n'abandi bakozi bose ba Shetani
twemerewe kubirukana no kubasenya no kubatwika bagasha. Tubanze dutwike nka 20 basha, kuko Imana yaduhaye imbaraga zo kubanisha. Shetani we no kumugwanya gusa, ni kumupinga. Ti wo mutema, nti wo mushusha, iwe no kumupinga gusa. Ese gupinga umuntu ni kugira ati no kumupinga nyine, no kumupinga. Ti wo mucaha ngo agende, oya Satani ntaza kugira ngo agende, no kumugwanya gusa, kumupinga. Ariko abadayimoni n'imyukiyo y'ibindi n'ibindi, iyo umuntu arifite mu mbaraga z'Imana aba ari umuriro azabitwika. Tubanze dutwike nka 20. Satani ahombe none. Tuzamura amaboko. Haleluya! 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 Bwana sifiwe. Uririmba karimbo narayindose muri kicumweru gakomeye karagaje umutima. Narindi nzira ni Yesu nawe intama. Gani murimbe twuko. Narindi nzira ni Yesu. Nari njyanywe ndarota. Mbwira umuntu ngo ndarose. Turosiki. Ngo ntayindi nzira ni Yesu. Hey! Hallelujah! Ruwagacira imbere y'Imana. Amahitamo yawe gusa niyo azakugeza kuco ushaka. Nukenera gusenga uzasarura ibyo gusenga. Kujya umuntu azaja kwiga, akiga imibare, akiga ikiganga, akaza dutera amasindano twese. Ngaho uzange ko bari gutera yaravyikiye. Ni umuhanga mu isindano kubera ko yabihaye umwanya bihimbaraga. Iyo umuntu rero yasenza kegera Imana azaba umunyembaraga. Azaba umunyembaraga. Ico umuntu abivye nico azasarura. Rero nawe ico uzabiba nta muntu w'umunyantege wawe. Naje gusanga kuri ya namariye yabaye umunyembaraga kubera umwuka aramubwiye ngo icyakora ngo umwuka wera azaza muri wewe. Yamasama kubera imbaraga z'umwuka. Nta muntu uw'Imana yagiriye neza. Nta muntu nawe nti woroshe. Nta muntu woroshe n'umwe. Keretse gusa utamenye ineza y'Imana. Nawe usenga ugahitamo gusenga ukegera Imana gahoro. Imana nawe yo gukoresha ibintu bikomeye. Sukusa usa n'undi ufite ishusho y'umwuka w'Imana. Naje gusanga twosenga twosa nabandi ukuturimo ibintu bitenge ukuri gitangaza. Wosenga gusa wosanga uri gitangaza. Imana yagushizemo ibintu bikomeye cyane. Bikomeye cyane. Rero agakiza ni Yesu. Nukukitondera kuko harabagatanga kandi naratangaye kujya barushanwa tibaza baha amanota umuvuduko batangizanyije. Bazabita ku muvuduko basozanyije. Semvuze gute? Kujya basiganwa. Sikwemeze babandi baye babara. Sikwemeze tibazabita ku muvuduko umuntu yatangizanyije. Ibo bazabita gusa ku muvuduko umuntu yarangizanyije. Nzatuma mwamubona abantu bese batangiye biruka bagere hano. Hari ibintu basize bakagonda ngo kuva muri kwanza ugasimbukira muri gatandatu. Warasinze izindi nzego. Uzushikiriye ugakubita kagongo kamanuka. Cyo tumwamubona abantu bese bakera biwacu bakuru barataramye. Ariko none byagenze gute? Zagenze gute? Batangizanyije umuvuduko none kabararangizanya Rurante. Nimuhaguruke dusenga Imana. Nayindi